U ovom videu muftija Zukorlić govori o historiji Bosne i Bošnjaka. Pogledajte video do kraja i uživajte. Ali Bošnjaci su starosjedioci Balkana. Sa negdje do 3000 godina možemo da tragamo unazad gdje smo. Dakle, to suštinski možda nije najbitnije, ali ako hoćemo istinu, onda jeste bitno. Jer smo domaćini. Zašto je bitno? Pa zato što su u svim pohodima pokušaja istrebljenja nas i općenito kad jedan narod hoćete da istrijebite. Svaki agresor kad hoće da uništi jedan narod, on želi da legitimiše temu, da legitimira, metu. A da biste legitimirali metu, onda vi morate da je dekultivišete, da je proglasite nekulturnom, divljom, stranom. I zato su nas ovdje pokušali predstaviti tako da smo bez nacije, bez kulture, da smo stranci, da smo došli, da su nas neki Turci tu ostavili tako da. To su sve gole neistine. Dakle, mi smo ovdje domaćini. Ako je to bitno ko je domaćin, mi smo domaćini. Dakle, prije Slavena, prije Gota, pa čak prije Kelta, prije svih tih naroda, mi smo ovdje prvi. Mi smo ovdje starosjedioci, unazad neki 2000 do 3000 godina možemo da pokazujemo. Dakle, ako je to bitno ko je, onda jesmo. Ako nije bitno, evo nije bitno, ali jesmo. Dakle, to treba da se zna. S druge strane, prateći taj tok, želim da ukažem na dvije stvari. Na to šta je Bosna imala prije nego što je bilo ko imao takozvani civiliziranih nacija u Evropi. Vi ste uglavnom slušali da se pominje, kad je državnost Bosne u pitanju, pominje se Kulim Ban, pominje se Povelja. Mnogo je to prije. U 4. vijeku, čuli ste vi kada je podijeljeno Rimsko carstvo na istočno i zapadno. Taj imperator, zvao se Teodosije, kad je dijelio Rimsko istočno carstvo dvojici sinova, on je pravio granicu od sjevera prema jugu. To je današnji taj pravoslavni svijet i katolički. Pravio je liniju i kad je došao do Bosne, šta mislite, kud je prošla linija? Sa obje strane Bosne. Sa obje strane Bosne. Vi to nikad niste mogli pročitati negdje čuti. To je sakriveno. Jer to je značilo prve granice u Evropi, a to je značilo prva država u Evropi. Prva država u Evropi vam je Bosna. 375. godina poslije Isa a.s., odnosno nove ere. To nema nigdje, nego vam dođu sad ovi što su nas napadali, kakav ste vi, šta ste vi, ta agresija, ta agresivnost, ta jedna sirovost. Ali naravno to može, da bi se desilo falsificiranje, trebaju dvojica. Jedan što falsifikuje i drugi što pristaje da mu se falsifikuje. Nažalost, mi smo u toj dekadenciji, nakon pada Osmanskog hilafeta, mi smo bili pogubljeni, bavili se opstankom glava na ramenima, iseljavanjem, da li da se iseljavamo, da li da se ne iseljavamo, a više nismo imali kapaciteta da raskopavamo istinu i da dođemo do tih istina. Naravno, dalje vam je poznato Kraljevina Bosna, pa sve to redom. Ima jedan isto detalj, veoma interesantan. Kada je car Barbarosa, neko je čuo verovatno za Fridriha Barbarosu, rimsko-njemačkog cara silnoga u 10. vijeku, dakle to je već 11. vijek, kraj 10. 11. krenuo u krstaški rat da oslobodi Jerusalim, odnosno osvoji Jerusalim. I sad, znate, kad su ti krstaši išli, to su sve pred sobom su pržili, oni su to sve pregazili živo. Čak ne znam da li ste čuli za podatak da je tada Istanbul je tada u to doba imao oko 1 milion stanovnika. I nakon nekoliko krstaških pohoda, znate li koliko je ostalo stanovnika u Istanbulu? Samo 50.000. Krstaši su pobili oko 950.000 svoje pravoslavne braće u Carigradu, odnosno u Istanbulu. Sad, vidite, vi se žalite da ste loše prošli. Dakle, to je, ali šta se sad tu dešava? Znači, ta brutalnost je historijski zabilježena. Ali jedan detalj je ovdje bitan drugi, a to je, kad su došli na vrata Bosne, car Barbarosa, Fridrik, kad je došao na zapadnu kapiju Bosne u Krajini, nije mogao da prođe na silu. I onda je morao da pregovara sa bosanskim banom i pregovarali su da mu dozvoli da mirno prođe, da ne hara, da ništa ne dira. I potpisan je ugovor. I potpisuje se ugovor između silnog cara njemačkog Barbarose i ovoga našega bana
Naravno, naš ban potpisuje bosančicom ono lijepo puno ime i prezime, a car ne zna da piše, nego crta krst. To vam je civilizacijski odnos, kulturno-civilizacijski odnos u tom trenutku. Da li ste to ikad mogli negdje pročitati? Ma niste. To je sve sakriveno. Sve je to sakriveno. Neko će reći možda, ma to nama ne treba. Treba nam, braćo. Treba nam, jer ako je to jezik nadgornjavanja, onda nam treba. Ako se takmičimo iz toga, treba nam. Jer ako se takmičimo ko će dalje skočiti, pa ne možemo sada gimnastiku, nego skakanje. Jel? Ako je ta disciplina, onda nam treba. Ako je neka druga, mi ćemo pregrnuti, pa ćemo onda tu neku drugu. Dakle, naša nacija se tu veoma rano i država razvijaju. Naravno, u osmanskom periodu dolazi do izvjesne stagnacije, jer nacionalno gubi na značaju. Posebno je taj osmanski period bio nekako anestetičan za nas, jer smo se mi u njemu prilično razmazili u tom nacionalnom smislu, dobili smo neki status elitnosti na dvorovima, jer su Bošnjaci bili veoma pametni i Osmanlije su ih koristile. I vi imate još jedan podatak da je recimo bilo 36 ili 37 velikih vezira u Osmanskom carstvu u cijelom periodu. To su, dakle, premijeri. Veliki vezir je, u današnjom terminologijom je premijer. To je glavni vezir, odnosno premijer. Cijele carevine. Od tih 37, 23 ih je bilo sa Balkana, a 13 Bošnjaka. Dakle, više od 1/3 je bilo Bošnjaka. Vidite gdje smo bili. Na dvoru velikih vezira, dakle, premijera. Dakle, to je jedan detalj, međutim, to je bilo u tom trenutku dobro, ali kasnije za tu našu nacionalnu samoodrživost je to imalo i neke svoje negativne konotacije. Naravno, najveći udar se dešava u 19. vijeku, kada Bošnjaci pokušavaju da dobiju svoju autonomiju, jer u tom trenutku Srbija dobija autonomiju, Crna Gora dobija autonomiju, kapetan Gradašević, znate sami, pokreće taj pokret dobijanja autonomije, međutim, nažalost, dešava se ono naše muslimansko, daj onim tamo, a našima batine. I onda, znate dobro šta se desilo, taj pokret Gradašević je ugušen u krvi, opet pomoću izdaja bošnjačkih koje su se desile, to je druga priča. I nije tu ključni udar. Ključni udar dolazi poslije toga kada je tadašnji Omer Paša Latas, odnosno Mihajlo Latas, izvršio pokolj u Bosni. Dakle, tada se desio pokolj bošnjačke elite. I zapamtite, mi se nikada od tada nismo oporavili. Mi nikada od 19. vijeka nismo obnovili svoju elitu. Neko će reći, zašto je važna elita? Braćo i sestre, nacija bez elite, narod bez elite je kao kuća bez roditelja. Nacija bez elite je obezglavljena nacija. Mi smo pokušali obnoviti tu elitu u trenutku kad smo je trebali obnoviti, okupirala nas je Austro-Ugarska i onda je Austro-Ugarska oblikovala našu elitu. I onda smo imali ljude koji su oblikovani po mjeri interesa okupatora. I vi do dan danas imate posljedice takve identifikacije, takvog formuliranja naše elite. Ja ne znam da li postoje primjeri na drugim mjestima, ali samo još kod nas Bošnjaka se vole okupatori. Hvale se okupatori. I vi danas imate autore, pisce koji pišu šta je nama donijela Austro-Ugarska. Eno ga jedan nezavisan, čini mi se gore, skandinavski jedan autor je skoro objavio jednu studiju, da je Austro-Ugarska likvidirala, ubila 173.000 Bošnjaka. 173.000 Bošnjaka. A naši pisci, naši intelektualci pišu kako su nam donijeli kulturu, donijeli nam pivo i svinje. I mi to zovemo kulturom. Dakle, a ovo se sklanja. Naravno, nisam ja ni ništa tolerantni ni prema Osmanlijama, ni prema Turcima. U redu je. Ok, donijeli su nam islam, hvala im i tako dalje, Allah daje uput u kom hoće, ali sa aspekta nacionalnog oni su nam jako dužni. I jedni i drugi. Naravno, kada se čita historija, ne možemo se mi emocionalno vraćati tamo. To bi bilo pogubno. Ali se moramo vraćati, ako ništa, neko ko te je nekada okupirao, pa ne može se sada ponašati arogantno, je li tako? Mora bar malo biti, bar izvini, pa eto, bilo je što je bilo, hajmo se pomiriti, je li tako? A ne sad, okupirali te, držali te pod čizmom i onda još sada se ponašaju arogantno i dođu da nam drže lekcije. Pa ne možete da nam držite lekcije. Ako smo sve to izdržali, mi smo dakle ovdje faktori.
Nakon Austro-Ugarske šta se dešava? Dolazi takozvana Jugoslavija, odnosno Velika Srbija, onda ona pravi svoju elitu. Ili imamo dvije koncepcije, odnosno dva sloja elite. Jedna pro-srpska, jedna pro-hrvatska. I vi danas kad imate te naše pisce iz recimo prve polovice 20. stoljeća, jedni se izjašnjavali kao Hrvati, jedni kao Srbi. Ili imate jednog istog pjesnika koji se izjasnio i kao Srbin i kao Hrvat, i ja tražio šta je bio razlog, dok su ga jedni stipendirali, on se izjašnjavao kao Srbin. Kad su mu oni drugi dali stipendiju, on prešao u Hrvate. Dakle, to je naravno tragikomedija i nešto što nažalost je prisutno do dana današnjeg. I vi danas pogledajte ove strujanja naša po Sarajevu, po Bosni. Vidite, neko se zalaže za neku opciju. Samo malo prokopate. Vi mu nađete neku stipendiju. Vi mu nađete nekog sponzora. Nađete ukačen tamo, na neki je ukačen. Jel na NGO fondove zapadnjačke, jel na turske, jel na ove, jel na one, jel na političke. Dakle, nažalost, nedostatak elite proizveo je fesad, korumpiranost, jedno raspadanje tog moralnog tkiva kod Bošnjaka. Padom Austrijanaca, odnosno padom bivše Jugoslavije, dolazi komunistička Jugoslavija, isto tako. Ona pravi svoju komunističku elitu. I opet mi imamo skoro isto. Mi imamo tu neke pomake, ne znam, došlo do nekog obrazovanja, ali sa kakvom farbom? Sa farbama kojima mi dan danas imamo stravičnih posljedica. Hvala vam na pažnji. Za još ovakvih videa pretplatite se na naš YouTube kanal Fit Keto Motivation.